Kinong yalam ke Fkjgp Baridua Circle mentakas ni arpuh nyau tarik yayong kilalit ban Khynra ya kawai ka tapadar gas agency ka badena ke Jylla Assam pat kabalawan Pyniaid gas Beain the way Khuborjylla hapo ka Shillong Baridua riboy kadaw kabala penlong ya kinong yalam ke Fkjgp banit Khynra ya katega gas agency kadai hadian ba kilayo shibun kijing ujor na kipat ba nong shnong kibala penpau kinong yalam ka seng halor ka jingdan katei ka jaka Pyniaid gas Beain hakaba kibriu kibadon kat kim yo gas satya Ndri la shudie ban sam Beain shaki briu kiba lalit ban thet hakador ka bahe hakate ka jinglet Khynra ya katega gas agency le alam da uba Mickey Lindem vice president hakajingedan lang usamna Starwell Majau assistant general secretary lembat usanju shakwa organizing secretary bar hakate ka jinglet Khynra nakaliang ka seng kim shem la yo ban ya kendu ya utrai uba Pyniaid ya katega dukan namar ba ula pet tamar ya yo i ya kinong yalam ke Fkjgp Hadian ketika jinglet jurep usama Starwell Majau ulaong bakum kaseng kala kentu iki bor distrik bat iki pulit ribhoy baki dei ban shimkhia ban khang kherdap no ya ketika dukan Pyniaid gas Beain kabadan Baridua. Ini nak kalian kasih di Fkjgp kita sini wan hene bagi layak jingkip mau don ka cakap pusat gas Beain bantuan kopsla bat lele ka safety measure kamdan e bat kamtam lele kadon hajima bangi don hane ke school e ba jima pa ba lano kan the lano kam ayu bat pikiar ba deng don re bat nga tentu jor sa ka district administration bat sa ke berkulit bat mesin ke action nga tingkang kita hidup